Coach Gael amafaranga yatomboye muri loto, amafaranga ava kwa base muhungu n'ibindi. Nubwo iyi nkuru bayikoze, sinzi impamvu bafashe ifoto y'umujene. Mu bantu bagomba kuvuga muri iyi nkuru, ibyamamare biri muri iyi nkuru, The Ben, nagiye muri research zanjye nkubitana na clinique ya Coach Gael. Nkubitanye na clinique ya Coach Gael. Slim Jesus. Murayibona muri iyi nkuru yose mberetse ya 1.2 billion. Muri 1.2 billion ubwo ni miliyari imwe n'ibihumbi 200 ni miliyoni 200 z'amadolari. Baragenda baterura, murebe nuza kwitegereza mu bantu bari amafaranga, umuntu wakoresha amafaranga menshi dufite uyu nguyu wa mbere. Ndashaka kubereka tugende gakeya. Uyu nguyu ari he give me a second. Dufate nko kuri uyu nguyu Keminia, uyu nguyu urabona ko ni miliyoni 918. Miliyoni 918. Uyu nguyu ni miliyoni 10. Okay? Jimmy ni miliyoni 45 hano. Guess what? Uyu nguyu ni miliyoni 10. Uyu nguyu ni miliyari 1 na miliyoni 200 uyu nguyu yose. So tugende gatoya rero. Ahangaha tukavayo igihe murebe aba bantu bose mberetse, yaba uri wa miliyoni 900, yaba wa miliyoni igihe ibyo byose bagiye muri aba bantu bose babivanyemo, baragenda baterura inkuru imwe ya Jimmy, abariwe bashingiraho iyi nkuru. Dore title y'igihe: igisasu cya Sober Living cyaturitse, Jimmy Muyumbu akurikiranweho na Amerika uburiganya bwa miliyari 53 z'amanyarwanda. Jimmy umunyarwanda w'imyaka 38 utuye muri leta zunze ubumwe, muri leta ya Arizona, muri leta zunze ubumwe za Amerika, yashinzwe mu majwi n'ubutabera bwa Amerika muri dosiye ikomeye y'uburiganya mu buvuzi, aho akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'amafaranga arenga miliyoni 44,900 z'amadolari. Tugende gatoya rero. Let's go here. Tugende gatoya kuri iki kintu. Icyo nshatse kubabwira ni iki: ntabwo iyi nkuru ishingiye nubwo iyi nkuru bayikoze, sinzi impamvu bafashe ifoto y'umujene ko n'uburenganzira bwabo. Urumva kugira ngo batwike, buri gihe batwika no kurusha Godfather, ubundi gihe gikoresha inkuru. Ariko kazi ndi umuntu wanditse iyi nkuru, kandi umuntu wanditse iyi nkuru ntabwo biza kuntungura. Ni umunyamakuru wanditse iyi nkuru. Aha dore ahantu habera agatsibo gatsindwa iyo banditse inkuru zirimo amanyanga nk'iyi ngiyi, inkuru zidafututse, inkuru zirimo iharabika, inkuru zirimo isebanya, bayitirira igihe. Ntabwo bajya bashyiraho umunyamakuru wayanditse. This is so fucking nonsense. Igihe nituza gusubira ku nkuru urebe igihe ikintu njya nabo, icyo murebe gatoya, mureke mbereke ibi ngibi, which is not okay. Reka tugende gato, reka turebe urugero. Urabona ahangaha inkuru yanditswe na Nsengiyumva Emmy. Aha ni ku gihe. Tugende gatoya murebe inkuru, izi nkuru zisanzwe z'imyidagaduro. Dore nyiri kuyandika yanditswe na Nsengiyumva Emmy Kinege. Tugende gatoya tujye kuri iyi ngiyi. Robert, inkuru yanditswe na Nsengiyumva Emmy. Ugende gatoya ni mu gihe uri kurebe. Tuzano kwa kuri uyu. Nukuvuga ngo aba bantu iyo akoze inkuru barayikora, ariko nyagupfa agahita bagahita bayitirira igihe. Dore nta title y'umuntu wayanditse iriho. Iyo banditse ibintu bidafututse, bakandika ibintu, amakuru akocamye, amakuru arimo baraza umunyamakuru akagira isoni zo kuyitirira inkuru, ngo yanditswe n'igihe. Igihe kirandika cyangwa mushyiraho itatu y'umunyamakuru wanditse iyo nkuru, mutubwire umunyamakuru akoze iyi nkuru. So the thing is, icyo nshatse kuvuga ngo ahangaha ni iki:
iyi dosiye yo muri sober living ni dosiye tumaranye igihe kirekire ku bantu babizi. Ejo twiriwe tubisikanishamo abantu bakurikira amakuru ya hafi na hafi, to people who knows ibintu bya sober living banabikurikiye. Murabizi ko kuva ejo abantu murangana binyuzemo ejo nabizanye ibi ni ibintu tuzi kuva ku munota wa mbere, ariko hari ikintu mugomba gusobanukirwa. Dufatire urugero gikavuge wenda nko kuri Jimmy n'abangaba abandi, nuza kwitegereza abantu nta muzungu n'umurimwo. Ibi bintu bya sober living ku bantu mutabizi, iyi dosiye amakuru avuga ko muri ntuza muri Arizona babanje gusuzugura kano kazi, basuzugura bino bintu. Abazungu barigatabanga kubikora, bisangamo biri gukorwamo n'abantu bafite abana birabura, abantu b'abayimigra. Muri aba bayimigra basanze bari gukora bino bintu, bakora za sober living, gufata bari abarwayi bakabitaho bro. Umuzungu yaje kwikanga ibi bintu birimo amafaranga n'andi y'ubusa. Ibingibi yaba bya sober living, yaba ibingibi by'amaklinike nk'angaba y'abakoci Gaere, byaje kwisangamwo n'abantu babirabura. Ariko ndashaka muvite ikintu, ntabwo ibingibi ari ibintu bikorwa na n'importe qui, ntabwo ari ibintu bikorwa n'umuntu uri aho ngaho wese wasamye. Oya, bisaba kugira ngo uba ufite IQ, uba ufite ubwenge. Muri ibi bintu aba batipe baragiye bakoreramo ikintu bita igikoroto, bakoreramo amafaranga menshi ateye ubwoba, bakoreramo amafaranga. Nafashe umwanya wo gukurikirana, navuga nti aba bantu bakora bate. Of course urumva nk'abantu tugaruke nko kuri clinique kuri clinique ya ntuza ya Jimmy. Reka wenda bari tugarukaho gato nubwo tuzakoroka no kuzabandi. Jimmy ni umuntu wafashe clinique ayigira profession. Turi kumwe? Iyi Motherland, reka zembereke izina ryayo, mujye kuri website murebe. Ni clinique yakoraga mu buryo buri profession, mu buryo mudashobora kumva. Ariyo mpamvu kuva izi kese zatangira zose abantu bose babigizemo amanyanga barafashwe barafungwa, abandi bintu imnani amafaranga barayafatira. Jimmy yaragikora, yakomeje gukora. Impamvu yakomeje gukora ni iyihe? Nta gitotsi uyu musore yari afite, nta ibintu byose byari clear. Ni umujene uri smart ku buryo kugeza no kudekarara cyangwa kubilinga. Kwa kundi urumva barakora bagakora igihe cyo kubilinga government kugira ngo baha amafaranga barabilinga. Ariko Jimmy we ahantu yabereye umuhanga akaba n'umunyabwenge, ntabwo we yigeze bilinga nka Jimmy. Yashatse company iri professional, yashatse company yindi niyo yamubi akayishyura ikabilinga muri guverinoma amafaranga. Ntabwo Jimmy yigeze bilinga nka Jimmy government kugira ngo amafaranga yo muri clinique ze. We yahayarinze company kuko yari afite abanyamategeko n'abaloya. This guy is a genius bro. Uyu mutipe afite ubwenge ntarabona handi. Uyu mujene n'umuhanga aragenda ashaka company ibiringa bills ze. Urimo kumva government amafaranga mu buryo bunyuze mu mucyo, amafaranga akava muri bills ze, muri yo company ajya kuri kuki muri clinique za Jimmy muri Arizona mu myaka 7 yakoze bino bintu. Niwe muntu utaragize umurwayi waguye muri clinique ze. Abantu muri Arizona muze kwandika. Mukanda nzugi kakanda amabere ya nyoko, umva nkubwire rero wakigoryiwe wewe Arman. Ntabwo iwanjye niba ari ikintu batajya bakora ikosa ni ukwandika message z'ubugoryi nk'izo. Stupid moderators broke down motherfucker. Broke those motherfucker. Aba bantu mujye mubaboroka neza cyane mwihuse. I have no time for those motherfuckers. So muri sober living Jimmy niwe muntu wenyine. Iyi ni ntuzandi bizogora ko ni mugoroba. Ni kese bizogora ko ni mugoroba. Niwe muntu wenyine utarigeze niri na rimwe
ugira umurwayi we ugwa muri izi clinic. Jimmy ibi bintu abikoze biri professional, abikora mu buryo bufite umucyo. Ariyo mpamvu nza kubwira n'igihe, nza kubwira igihe cyakoze iyi nkuru, kuko iyi nkuru mwayikoranye ubuji, mwayikoze yego nibyo mwakoze copy paste, nubwo mwafashe umunyarwanda. First of all, iyi title yo kuvuga ngo Jimmy arakurikiranwaho nta buriganya Jimmy yigeze akora ku bantu bakoze. Jimmy uyu ni umuntu wafashe ngo afata umuntu wese ukomoka muri East Africa, amutunga inkoni, aravuga ati nimuze dukore. Uyu mujene yikoreye abantu abakura mu bice byose bya Amerika no kugeza kuba bari muri Canada, bose arabaza aravuga ati nimuze mukora amaboko mu mufuka mukore, muze mukore. Aterura ba Debera, aterura ba Medi, aterura abantu bose, aterura buri gihumeka cyose gishobora gukora amaboko mu mufuka. Bagitoko bava mu Bwongereza baraza, Jimmy aravuga nimuze dukore. Abana bakorera ifaranga, burira imodoka bataha i Nyarugenge. Bombo so no kuvuga ngo niba ari abantu babaye urugero rwiza rwo kujya muri diaspora bagakura amaboko mu mufuka bakareka kubwanuka nkuko twirwa tubwanuka hano, cyangwa abandi bajya mu bantu babaye urugero rwiza, nguyu mu gukora igiceri, mu gukorera amafaranga, kandi akabikora mu buryo buri professional. Nimuza kureba iyi clinic y'uyu musore yari igikora ahangaha, muze kwitegereza iyi clinic ngiyi. Iyi niyo clinic ya Jimmy, niyo clinic Jimmy afite muri Arizona. Mugende mwitegereze iyi clinic, nta muntu n'umwe wigeze uyigwamo. So kugaruka rero inkuru igafata iyi nkuru ikayishingiraho, navuga igihe kubera iki mutafashe umwanya ngo mugende mushake amafoto, kuko mwashatse ifoto ya Jimmy, kubera iki mutashatse amafoto y'aba bantu bose? Niyo mwashaka kuduhereza, mwaduha igihe cyatanze inkuru igice, ariko gitanga inkuru igice kiyikora ku munyarwanda gusa, ariko nabo bayikora igice. Mutayifite amakuru mwagiye muterura iyi nkuru mwavanye kuri website, kuko twayifashe tuyishyira ko ntabwo ntekereza ko igihe bafite ubushobozi bwo kujya gushaka inkuru nk'iyi ngiyi batayivanye nko ku bantu nka Godfather cyangwa n'abandi. Ntabwo mufite abanyamakuru bashobora gukora inkuru nk'iyi ngiyi, ibyo ngibyo tubiziranyeho. Ntabwo mufite ubwo bushobozi bwo gushaka inkuru nk'iyi ngiyi. So nimuza kwitegereza igihe bagiye bakora copy paste y'iyi nkuru, iyi nkuru muri kuyibona, bagiye bakora copy paste y'iyi nkuru. Ariko ikintu kibabaje cyane, ambabaje muri byo, barangije gukora iyi nkuru, urukumva ikintu cyambabaje muri iyi nkuru, igihe ni ukugenda bagafata nabibasobanurira bavuga ngo ngiyewe uyu munsi ndabereka fact, kuko ntabwo ngiyewe ntabwo muri buze guhereza abanyarwanda inkuru y'igice, kuko mushinga simbizi papa si yanyu. Nuza kwitegereza hano, mwitegereza nabwiye ko ndibahereze fact. Umuntu wa mbere reba hano, uyu nguyu nababwiye ngo murebe hano, uyu nguyu muri kwitegereza, kampindure telefone, mutambike telefone zanyu, mwamubonye? Ni ukuvuga ngo uyu amafaranga niwe muntu navuga niwe wanyuruje menshi se. Check right here, check aya ngaya nangahe mwebwe muri ahangaha, miliyoni 918 z'amadolari, miliyoni 918. Jimmy we akurikiranwe cyangwa arakekwaho miliyoni 45 zonyine, ubwo ni miliyoni 44 zonyine. Hanyuma tukaza kukasa mutwe noneho, uyu nguyu ni 1 miliyari imwe na miliyoni 200 ngibi. So kagaruka nkabaza ngo abanebwe igihe ko ari abanebwe, ko kimuri abanebwe, turi kumwe ko muri abanebwe, mwashingiye kukimufata Jimmy uyu nguyu wenyine akaba ariwe mukoraho inkuru, mukavuga ko akaba ariwe mugira umutwe w'inkuru, dufite umuntu wa miliyoni 900, dufite umuntu wa miliyari na miliyoni 200. Mwagiye gufata uyu nguyu wa miliyoni kubera ari umunyarwanda. Mureke gutanga inkuru igice, mugende inkuru muyitange nk'ukwiri. Turagaruka rero kuri iyi nkuru neza cyane. These people, aba bajene, especially Jimmy, of course turamutangaho urugero kuko ntekereza ko ari muri mu banyafrika bakoraga sober living, wagerageje
guhumura abantu amaso no gukorera amafaranga. Araterura abantu, arabazana umujene, arabazana, aravuga ati nimuze dukore ibi bintu. Rero ibi bintu kubona abantu bagenda ntibabe ibihone, bakagenda bakajya gukorera amafaranga, bagakorera amafaranga cyane muri Amerika, bakayakora mu buryo bunyuze, mu buryo buhwitse. Ibi bintu ntabwo hari abantu bitashimishije, yaba bamwe muri abo bazungu ntibyabashimishije. Ariko ndaza kubasubiza inyuma mbibutse ko niba mubyibuka ibi bintu, muribuka ibigarasha byibasira Jimmy, murabyibuka? Bakandika inzandiko bakagenda bakibasira uyu musore, bitambika imikorere. Abantu baramaze kugera hariya bagakorera amafaranga bangana gute. So ibi bintu birimo umutego, birimo akagambane. Ariko niba ari abantu bakoze mu buryo bunyuhwitse, bunyuzwe, bumeri mu mucyo, bumeze neza, this gentleman is number one. Muragenda mu byitegereze. Ariyo mpamvu ibintu bya Sober Living kuva byatangira, Jimmy nta hantu na hamwe klinike yakomeze gukora, wenda bakorwa investigation, abandi barafungirwa. Murabyibuka ko mu myaka 2 ishize, murabyibuka twabivugaga ibintu bya Sober Living kuri Twitter, barafunga birarangira, Jimmy asigara akora. Jimmy aridegembya akajya mu Rwanda, akajya muri Amerika, abandi bahise babafata barabafunga. Jimmy nta hantu yigeze afungwa cause he was clean. Ibintu yakoraga byo byose wazi 100%. Ni umutipe bro. Ntabwo ubundi niba ari umuntu wagiye i Burayi agakora, niba ari umuntu wagiye muri Amerika agakora, niba ari umuntu kugeza aya masaha wigobotoye ubuhunzi akerekana ko kuba umuntu, ko kuba kwisanga uri impunzi, ibyo ngibyo bitakwambura ubuhanga n'ubwenge ufite. This number one. Umujene aragenda, ngiye ku makuru mfite, erega nayo amafaranga ni make, n'izi miliyoni banditse bari kumushinja ngo zanyuze mu buriganya. Uyu ni umusore wagiye akora amafaranga n'amafaranga, ntiyakora amafaranga gusa. Ariko nababwira ikintu kimwe, this guy ni umuntu wakoze amafaranga, aragenda akavuga ati ngomba kugurira bene wacu cyangwa umuntu uvuga ikinyarwanda, mureke twubake. Umutipa agura insengero muri Amerika, agura insengero, aravuga dore mugomba gusengera. Uyu ntabwo mfite uburyo navuga kuri iyi kese, ariko none reka nisabira igihe, musubire inyuma igihe, mbere yuko muza mukandika ngo yanditswe n'igihe. Musubire inyuma, mugende mukore title. At least nimujya gukora title, ntimukore title ya Jimmy, mushaka amazina y'uyu muntu mwabanebwe mwe, kuko yaba uyu nguyu kime second, mugende mushaka amazina y'uyu nguyu mwabanwe muhurikiye, ari uyu nguyu, ari Jimmy ari aya mafaranga miliyoni 44 mu ndebere, ari miliyoni 44, ari na miliyoni 918. Ninde muntu wakabaye headline? Ninde muntu wakabaye ari wo mutwe w'inkuru? Ari miliyoni 918 na miliyoni 44 zonyine za Jimmy akekwaho. Ninde muntu wakabaye ari umutwe w'inkuru? Ese kubera iki igihe bagiye bakadukorera inkuru, dore undi noneho, dore hano ntabwo ingi ari miliyoni, ni biliyoni, miliyari 1 na miliyoni 200. Urukumva? Nimuza kureba hano barakubwira ko ari miliyoni 610, miliyoni 610 nenye. Icyo ndetse kuvuga ni iki rero? Ngo iyi nkuru yanditswe na Emi yanze kumukandira akanyenyeri. Twumvikana ikintu kimwe, ibi ngibi byo ikinyamakuru Igihe muteje abantu isoni. Ntabwo mwansobanurira uburyo umuntu ashobora kugenda agafata. Mwese ndi kubibereka hano, nazanye live, murebe kuri iyi nkuru ya miliyoni 1 na miliyari 1 na miliyoni 200. Ngiyi nkuru hano, umuntu akagenda muri aba bantu tubonye bagiye babiriga cyangwa bari gukekwa aya mafaranga. Jimmy ni muto cyane muri abantu batewe ibitero, especially gukora abanyafrika. Ibyo tuzabigeraho ikiganiro kirambuye. Hanyuma abantu ariko dupfiki abantu bapfiki no gufata abantu bakabakoraho inkuru ziragatife. Ndebera muri aya mafaranga mwashingiye kuki muri bamushobora guhereza abantu inkuru
ntabwo inkuru ishingiye kuri Jimmy ari kwisanga muri iyi nkuru nkuko yisanze muri iyi nkuru. Mwashingiye kukimuterura Jimmy wa miliyoni 40 akaba ari we mugira headline, kandi turi kureba hari abantu hano bafite miliyoni 900 na miliyoni 600. Mwarangiza mugafata give me a second, ngibi hano mwababonye, ngaba abantu batanu, urukumva, ngaba abantu batanu, murabibona, muri abantu batanu. Hanyuma igihe bakagenda bagafatamo uyu nguyu wenyine Muyumbu, akaba batangira gukora inkuru. Ntabwo ari byo, igihe mugende mukore, mureke kuba banebwe bo gucukumbura inkuru. Igihe mugomba kureka kuba banebwe, mukajya mutegura inkuru, mukayitegura neza nk'uko bikwiye. Tugerane muri iki kintu, inkuru mukayitegura neza nk'uko iri, ariko ku rundi ruhande birazwi neza ko iyo ushaka, birazwi ko iyo ushaka kumenya inkuru icukumbuye ntiwayishakira ku gihe. Igihe cyo cyabaye nka Hobe. Oya, ntabwo ngiye kwibasira ikinyamakuru cy'abandi. Icyo mvuga ni iki ngiki rero, umunyamakuru umunyamakuru wakoze iyi nkuru mu bugoryi n'ubucukumbuzi n'ubunebwe bwinshi cyane. Wakoze inkuru mu bunebwe bwinshi. Ntabwo inkuru ishingiye kuri Jimmy. Turasaba igihe bagende bakore inkuru irambuye kuri ibi bintu, bareke kuza kuduhereza inkuru ya gake. Turi kumwe? So icyo nshatse kuvuga ni iki, ahangaha kuri iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu buryo burambuye, basobanurire uburyo aba basore cyangwa aba banyafurika, urukumva, aba banyafurika bisanze ikibuga kibacuramiyeho, kuko muri Amerika ntabwo wakorera amafaranga atari muri control y'aba bazungu, especially uri umunyafurika ugakora amafaranga menshi, ukarenga control n'amafaranga bifuje ko mukorera. Ahangaha barakubaninga mu buryo bwose bushoboka, ugomba kuba under control. Urinde w'umunyafurika uje nk'umu immigrant ugakorera miliyari y'amadolari, ntabwo umuzungu ibyo bintu yabikwemerera. Aha niho havuye ikibazo rero, imva n'imvano yo kugira ngo abantu bisange bari gusukwaho ibi bikesi kandi batigeze bakora. Turaza kuyigarukaho nimugoroba, ariko kuri aya masaha ndashaka kubwira igihe ngo mwakoze ibidakwiye. Mugende inkuru, banyarwanda muranga abantu munkurikiye, murebe inkuru igihe cyakoze. Bagiye mu nkuru, igihe cyagiye kibahereza inkuru itariyo, kibahereza igice cy'inkuru, kuko inkuru ya nyayo ngiyi hano irimo abantu 5, 1, 2, 3, 4. Aba bantu bari hano muze kwitegereza, aba bantu 4, urukumva, bagiye bateruramo umuntu umwe. Nuza kwitegereza muri uyu muntu umwe bafashe, niwe muntu wa kabiri mu bantu mu mafaranga kurikiranwa, niwe muntu ufite amafaranga make. Abandi ngira ngo murareba. Turaza kuri uyu nguyu arakurikiranwa miliyoni 918. Jimmy arakurikiranwaho miliyoni 44. Sandra arakurikiranwaho miliyoni 10. Uyu nguyu wa Kasamutwe yabirinze miliyari 200, ariko bikavugwa ko ahangaha this guy j'espère agomba kwishyura miliyoni zingahe, 600 na. Tugaruke gatoya rero, icyo naze kuvuga, igihe mugende mudukorere inkuru y'aba bantu 4, the following individual charges in the District of Arizona. Mugende mudukorere iyi nkuru, ntimukaze kuri manganya abantu muhereze inkuru ngo mwandike inkuru z'ubugoryi. Mugende mudukorere inkuru y'aba bantu, muduhereze full story. Urimo kumva? Ngiyi mugende mudukorere full story y'iyi nkuru, mureke kuza gufata umuntu umwe ngo munakoreshe, ariko muri n'ibitangaza. Urimo kumva? Muri n'ibitangaza, ntabwo mushobora kunsobanurira mwese muremwe abantu umwe. Umuntu baragenda bakaduhereza inkuru, ariko se igihe kambabazi
igihe mutekereza ko ubu ngubu isi abasomyi ari abantu bagenda bakajya kureba ku gihe bikarangira, ariko wasanga abantu ku gihe hari abantu basoma igihe bagatwara ibyo ngibyo mu mutwe, ariko ntabwo ariko bimeze. Igihe turabamenyesha kugira ngo mbere dusome ku gihe, twebwe source y'inkuru twari tuyifite ziba zihari. Mureke kuza kurimanganya abantu, iyi nkuru mwanditse banyarwandakazi murebe hano, ni ukuvuga ngo 1 2 3 4. Kubera iki gihe cyagiye gukora inkuru kigasimbuka uyu wa mbere wa 918 bakafata Jimmy, uyu nguyu wa 10 bakamureka, uyu wa 200 bakamwihorera. 614 nizo zivuga ko zagiye mu buryo butari bwo zarigishijwe. Ngizi kubera iki uyu nguyu aba bantu bane igihe mwari mugambiriye iki gufata izina rya Jimmy akaba ari ryo mushyira imbere, kandi mukamuza mukoresha title y'ubugoryi muvuga ko akurikiranyweho uburiganya. Stop that nonsense. Ntabwo ngiye byo kwihanganira. First of all, mugende mukore icyegeranyo kuri Jimmy. Urimo kumva? Mugende mukore icyegeranyo kuri Jimmy. Nimumara gukora icyegeranyo kuri Jimmy, mumanze murebe. Nje ibi ni ibintu twakurikiye. Sanjake waramutse? Waramutse neza, uribuka inkuru igihe nayikoherereje? Ese wampaye inkuru y'igihe? Naguhaye inkuru iyo muri Arizona. Ariko wampaye inkuru yo muri Arizona maze namaze kubivugaho hano. Ira nkuru wampaye ibintu biri trotale. Namaze kuyivugaho. Sinari mbizi nanze ngo nari namaze kuyivugaho kare, ariko mbwira abantu ko ndibuze kuyivugaho. So ibi bintu ira nkuru wayisomye nani Sanjake? Iyigihe cyangwa iyigihe n'umwana ndebera. Okay, reba nayisomye inkuru wayisomye urayizi? Yego. Noneho undebere, ndashaka kurebe igihe inkuru baduhayeho. Muri iyi nkuru yose y'aba bantu bagiye bateruramo kano kantu konyine, kano ka Jimmy konyine. Urimo kumva? Nuvuga ngo inkuru bagiye bafata muri iyi nkuru zose, ibi byose barabisimbuka, bahita bagenda bafatamo aka kantu. Urakabona? Yego ndakabona. Arangije dore niho inkuru ishingiye. Ngiyi inkuru. None se Godfa, buriya ntibyaba ari uko abo bandi nano bahurira n'u Rwanda Jimmy? None se ndakubaza, igihe bakora inkuru ishingiye ku Rwanda gusa? Ni ukuvuga ngo igihe bakora inkuru zishingiye ku Rwanda gusa? Ntabwo ari zishingiye ku Rwanda, bakora inkuru ngira ngo uyu ni icyamamare ngira ngo Jimmy. No. J na mini Jacques. Tugomba kuba specific. Niba iyi nkuru, niba abasomyi, abantu basoma ibasoma, ni ukuvuga ngo niba dufite iyi nkuru ni ndende cyane ku buryo kuyiramura byari kubananira, ku buryo bagenda bagafata akantu kamwe bakaza mu bantu. None se kankubaze, uyu muntu ushaka igihe gishaka kubwira iyi story, gishaka kubwira story ya 1,044,900 zirenga ngizi 1,044,900 hano birahari. More than $44 million. Ubwo urumva ni miliyoni tugize 1,045 kuko arabura 700. Sibyo? Tugaruke gato. Uyu muntu ushaka gusoma iyi nkuru kubera iki igihe kimuhaye inkuru ya 1,044 ariko kikamuhisha muri iyi dosiye imwe, kikamuhisha 1,918? Why? Abo ngabo nibo bitwa nka rega, twe tubona aba bantu bane, urumva, muri 200,000,000 baregwa leta ya Arizona irega kuba yaribwe. Batweretse abantu bari amafaranga menshi cyane kurusha abandi, ariko harimo abandi bato. Tega amatwi. Muri abo bato muri ibyo bindi, izo ngizo ni kese urabizi dufite urutore naraje hano mbere ku rutonde muri iyi kese ya Arizona. Urimo kunyumva? Yego ndakumva. Urabizi twaje hano n'amafoto turayamanika, harimo abadamu, harimo abantu Mukankusi, urabyibuka? Yego. Ni benshi cyane. Ariko ikintu gitumye nkora ntabwo hano tuje muri kese ya Arizona. Ntabwo naje muri kese ya Arizona hano, kuko kese ya Arizona turaza kuyivugaho irambuye, tunare amafoto turayagarura, nabari abandi turabagarura, naho no kese yatangiriye, urabyibuka? Urumva? Ariko noneho ikintu gitumye nkora kuri iyi nkuru
kibabaje kuri iyi nkuru gitumye nanavuga kuri ibi bintu muri iki gitondo urimo kumva yego ni uyu munyamakuru wagize n'isoni zo kurishyiraho izina rye. Ubundi bisanzwe tuzi ko ikinyamakuru Igihe iyo bagiye kwandika inkuru urimo kumva baraza bagakora give me a second. Urabona hano ubundi ukuntu bigenda. Let me show you. Iyi nkuru yanditswe nande? Give me a second. Urebe iyi nkuru yanditswe nande? Hano hejuru title y'umuntu wanditse inkuru ninde mu Gihe? Umunyamakuru w'Igihe wayanditse ninde? ntabwo mbona izina rye. ni Igihe, just Igihe cyanditse. Reba hano. Nsengiyumva Emmy, sibyo? Okay, Emmy. Iyi ni inkuru imwe itandukanye na yindi. Uri kuvuga wanditse inkuru akandikaho amazina ariko iyi ngiyi nta wanditseho izina rye. Bajya gukora kuri iyi nkuru idafututse bakagenda bakaduhereza akantu k'igice ndetse put the name. Urimo kumva? So donc uratekereza ko baba bibasiye Jimmy? Ntabwo bamwibasiye cyane kandi ngiye mbona bidakwiye. Ni ukuvuga ngo ikintu mvuga ni kimwe nani Jacques reba hano. Ni ukuvuga ngo ntabwo umunyamakuru ashobora kugenda muri iyi nkuru itarambuye aduhaye agace kandi akajya kugatoragura hagati. Sibyo muri kese yose. Ntabwo ari kugira ngo avuge ngo igisasu cya Sober Living cyaturitse Jimmy Muyumbu akurikiranweho na Amerika uburiganya. Bari gushyiraho na bagenzi be. So akagenda ikintu kibabaje ni ukuvuga ngo kugeza aya masaha umuntu wese ugiye gusoma iyi nkuru Jimmy ni umuriganya. Turi kumwe? Igisambo Jimmy. Ariko noneho icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki. Ntabwo ahangaha Igihe ariyo mpamvu ntekereza ko uyu munyamakuru yagize n'isoni yo gushyiraho izina rye kubera iki atateruye inkuru yose nk'uko imeze. Jimmy akisanga muri dosiye y'abantu benshi. Turi kumwe? Aba bandi bo ntabwo abasomyi b'Igihe bagomba kumenya iyi nkuru. Impamvu ni iyi ngiyi rero. Turaza kugaruka mu irigiswa ry'amafaranga n'ukuntu aya mafaranga yagiye. Byagenze gute? Kubera iki bamwe bafunzwe abangaba bo ntibafungwe. Niba nuza kureba ku makuru ahari aba bantu bose kankwereke uyu nguyu yafashwe ku munota wa mbere ari hehe? Uyu nguyu genda ujye kureba nujye kureba muri babandi babiri twamanitse urasangamo uyu nguyu iri zino risangamo uyu yarafunzwe. Urukunyuma nani uyu nguyu yarafunzwe ari muri amafoto namanitse n'amafoto yarandaza kuyabereka. Uyu nguyu Sandra muramwibwa ko twamudiskiseho tuvuga ngo ni umunyakenya abandi ngo ni umunyarwanda abandi ngo ni umunyarwandakazi. Uyu yarafunzwe uyu nguyu yarafashwe. Tugaruke hano urukumva uyu nguyu wa undi Brian ari he? Uyu nguyu ko twamudiskiseho ahangaha nuza gusubira inyuma Jimmy klinike ye ntabwo yigeze hagarara yari igikora biranditswe ariko ko yahagaritswe. Motherland Clinic. Motherland yaje guhagarikwa nyuma mu minsi ishize ubundi yari isanzwe ikora. Icyo ni number 1. Number 2 Jimmy ku makuru mfite Sanjaki urimo kumva ni iyi Motherland urimo kumva uyu mutepe yari umuhanga bro. Nako bajyafata abantu bakabasuzugura bakababwira gutya bagafata gutya this dude yari niba ari n'igisambo gifite umuhanga. Uyu nguyu ndamwita babanisha isoko. Ndamubwira impamvu ntabwo Jimmy uzi impamvu yidegemye akinjira muri Amerika akagenda agaruka abandi barababaninze nk'ubu ntabwo ari muri Amerika urimo kumva ariko ashobora kuba afite urugendo rusubira muri Amerika. Ni ukuvuga ngo hano Jimmy nta munsi n'umwe muri iyi klinike ye we yigeza biringa muri leta kubiringa zira bills zize kugira ngo leta imwishyure amafaranga yo gukora bino bintu. Yahayarinze company ifite abanyamategeko urimo kumva aharinga company ibifitiye ubushobozi yemewe urimo kumva we yarakoraga yamara gukora company yahayarinze akaba rijya kumwishyuriza muri leta. None siko nabonye bagenzwe bato fite amadosiye yabo benshi urumva bariho basaba no kuba bakwemererwa apana kuvuga gusa kuva muri state batuyemo kujya mu yindi state bagomba gusaba uruhusa. I know none uribaza kubera ko Jimmy kugeza amasaha uretse no kuva muri state aya masaha turi kuvugana ari mu Rwanda
urukumva ari mu Rwanda mu bikorwa bye ntabwo yigeze na rimwe abuzwa gusohoka. Ni ukuvuga ngo muri ibi bintu nani Sanjake ikintu cyabayeho habayemo kugira abantu ishyamba, urukunyumva kandi muzaza kubireba habayemo kujyamo ishyamba bro, ni izina ry'Imana muzabikurikirana muzabireba kuko ntabwo nk'uyu mutipe uretse kumufata erega Jimmy bamushyize mu majwi na klinike agirwa ishyamba, urimo kunyumva igihe bino bintu bino bitindikasana by'ibigarasha byamushyize mu matwi mu majwi urabyibuka Banahimana basakuza ngo ni umukozi wa FPR urabyibuka Jimmy nonsara ko nta n'umuntu nta accident iba mu Rwanda, nta burwayi buba mu Rwanda, nta muntu washyira mu Rwanda, nta munyarwanda ushobora gushyira hanze utari muri RNC cyangwa ari muri aya mashyaka yabo. Urakoze cyane. So ibi bintu bikimara gusakuza bakabizana hano bakavuga ko bro nakoze investigation, uyu musore niwe wari ufite clinique. Jimmy we yatangiye clinique gari bya Super Living bitaraza. Iyi Madarandi yatangiye kera imaze imyaka 7 ikora. Yari imaze imyaka 7 ikora. Urimo kunyuma ariko basizinze imitungo sinzi utabizi. What do you mean? Imitungo yo barayifatiriye. Ibi ngibi bikozwe ejo bundi, ariko icyo mvuga ni iki ngiki rero kandi muraza kubikurana muraza kubireba. Ariyo mpamvu hano uyu mujene bakora ibi bintu babini bamushyira muri izi kese bamuvuga ngo maybe turaza gukurikirana turebe we don't know, nta nubwo tuzize izi investigation ukuntu zagenze, ariko nimuza gukurikirana mugasubiza amaso inyuma muraza gusanga first of all riga n'aba banyafrika muraza gusanga hari ukuntu bagiriwe ishyamba Abanyafrika. Ako ni bonyine babisenya nuko utigeze ukurikirana ibi bintu bigitangira ukurikiranye Kasuku cyangwa Jesquiza bigitangira. Yagiye adohereza update ngira ngo wajye uyikoraho iyi nkuru iba wibuka. Kwese ni iyi nkuru ziko nayikoze nkino kuri Twitter. Yes ndabizi nyine. Igitangira bagiye bavuga ati basubiranyemo uyu mumama uri kuvuga wo munyakenya y'ubyibuka. N'uyu wibye amafaranga menshi uregwa kwiba miliyoni zirenga 900. Hari induru yabaye bagenda bajya bonyine, aba bantu nibo bonyine batangiye kujya kuregana ibubyibuka. Bagenda kuregana kubera ko hari ama payment atahise asohoka, umuntu yabafitaga clinique gatoya ati wandiye bagahita bataka uyu mama miliyoni zirenga 900 ati waturiye. Akabura ntago payment zirasohoka nisohoka ndabaheza. Izi miliyoni 900 ugira ngo uyu mama ni wayaziriye zose. Uyu nguyu number 1. Babaga yabaga afite ubundi bu clinique buri anda yiwahereza miliyoni 3 2 3. Sandra nimugoroba turaza gukora ikiganiro kirambuye urimo kumva ndazana abantu muri Arizona turaza gukora ikiganiro kirambuye imikorere y'aba bantu yose ni cases turaza kuyikoraho, ariko ikintu cyari kimbabaje gatuma nkora kuri iyi nkuru. Okay, byari bikwiye nk'abanyamakuru nk'ikinyamakuru Igihe muri case, reka tuvuge muri iyi case byari bikwiye ko bagenda bagateruramo iri zina rya Jimmy ryonyine akaba ari ryo bashingiraho muri iyi case muri kureba y'abantu bangana gutya bakagenda bagafatamo akaba arimo bakoramo inkuru. Njyewe buryo nagusubiza ntabwo ndi kuvugira Igihe, ariko barebye n'induzwi ninde muri link n'Abanyarwanda. Oya ntabwo ari byo, ntabwo byo myemera. Niba ari ukuduha inkuru Igihe mugomba kuduha inkuru irambuye, ariko gufata n'induzwi ku buryo bafata Jimmy Jimmy azwi mu biki? Jimmy azwi nk'umunyarwanda. Hano niyo umunyarwanda reka nkwereke. None se ntujye ubona abana cyangwa abajene ugasanga yarasha abantu, ariko baba barimo nk'umwana w'umunyarwanda akaba bavuga muri Amerika abana bajya barasara cyangwa abajene bakarasa, ariko iyo habayemo umwana w'umunyarwanda nawe uri muri iyo kese bavuga ngo umwana w'umunyarwanda bita tufata urugero Ingabire yakoze ibyaha byo kurasa abantu ugasanga niwe banditseho kubera niwe munyarwanda. So ikintu kiriho ni iki ngiki muri iyi nkuru urumva. Ikintu kiro muri iyi nkuru ntabwo Igihe baduhereze inkuru irambuye bagende bareke gufata karakantu kamwe baduha inkuru irambuye, kuko iyi ni story iri interest no kuyisoma. Ntabwo baduhereza akantu kamwe, baduhereza akantu mu bantu 4 bareke kuduhereza akantu k'umuntu umwe, baduhereza inkuru irambuye. Ikindi bakora investigation yimbitse
bazaduhereza amakuru nibwo turaza kuganira kuri uzimbabarira uzi ko Erega mubaze Godfa niba amakuru inkuru irambuye ntihaza kuza kubamo Jimmy abantu mumenye ko ari abanebwe ntabwo baza kuza gusoma urasanga Jimmy bapfukiranye iyo nkuru ye nta muntu uri buza kuyisoma asanga ngo habaye ikibazo gusa ariko inkuru ni iki inkuru ni Jimmy ariko ndumiwe koko ntabwo ari inkuru igomba kuba Jimmy inkuru ni Jimmy inkuru igomba kuba inkuru irambuye ntabwo inkuru igomba kuba Jimmy urimo kumva iyo tangazamakuru nyine I'm sorry ni gutangaza amakuru anyway so reka turaza kugaruka abantu muri kuri Twitter ndaza kugaruka kuri ntuza turaza kugaruka kuri inkuru irambuye turaza kugaruka kuri iyi nkuru neza ariko mbabaruze ko buhari turaza kuyigarukaho ndashaka namwe muri abangaba bazana uze gushakamo n'abanyamategeko uze kureba bari ikintu barenganyije n'abanyamakuru b'umwuga bari ikintu barenganyijeho Jimmy Muyumbu uravuga kuri iyi nkuru ya Jimmy Muyumbu ibingibi ndabisoje urimo kumva turagaruka ku nkuru rusange none se ngo si umunyarwanda n'umunyamasisi apfa kuba afite irangamuntu y'u Rwanda ariko izi njiji zabaye gute ibi bintu aba bahamba bagira ivangura akarere bagira ironda akarere wanjijiwe Jimmy uramwita ubwiwe n'iko warimo nashaka bari we ariko apfe kuba yarasabye niba ari we aramaze gusa ku rundi ruhande Sanjake tugaruke kuri aba bajene Jimmy ndashaka wowe nka comment wamushyiraho nk'umuntu ibi bihugu bibamo nk'umuntu ushobora kuza akadiringa akisanga ariko ukaba polisi miliyoni reka nkubwire Godfa hari nabo twagiye tugongana nabo twagiye tugirana udupeti problème ariko dushobora kuzana iyi nkuru ngewe much respect kuri bo nanjye yaba byari bihari nanjye nari kuyayora da much respect kuri bo nanjye nari kuba narayayoye nuko bitabaye ahondi this dude jewe wa mugani ikintu first of all much respect kuri uyu mujene n'abagenzi bose n'abagenzi b'abanyafurika baje bakisanga much respect aba batipe ndanashaka n'abantu muza gusomira n'abantu basomira hari umujamanzi twagiranye nawe akantu mwene utudukonflikt twacu twinuza ariko naje gusanga ibintu yakoze yafashe amafaranga arayasohora aragenda yubaka agura ibizu bibiri urumva i Kigali urumva kimwe kimwinjiza $20,000 by'amadolari ikindi $20,000 by'amadolari ubwo yinjiza $40,000 ubwo muntu nubwo namutuka twabatungana nawe kweli ngo yagize ate ntabwo nkumvishe yasohoye aya mafaranga yahariye arayasura buhoro bahise bagira ubwenge hakiri kare agura amazu y'amafaranga angahe amwinjiriza sinzi amafaranga yaziguze imwinjiriza $20,000 muri Mateus indi mu giporoso $20,000 by'amadolari kubyumviza uko ari amantuza nyine ari amazu maremare ni menshi urumva mu kwezi yinjiza $40,000 by'amadolari mu Rwanda s'il te plaît ubyumve umuntu naza nkamurira nkamutondagira nubwo twagiranye nawe ngo dukora nitavuga urandenze bye aba batipe iki kintu dufite abajene rero hari nk'abantu bajya baza kuvuga ngo urumva abantu ngo bajya hanze ngo nimbura mukoro aba batipe urugero rwiza rw'abantu baza bagakora ubu Jimmy ari he ariko aya abanyamerika rero reka nguseserera akantu kamwe naje kubaza abanyamategeko urumva bro Amerika deje ishaka kugarura imitungo yayo nubwo bayatwara ku ijwi amafaranga yabo bazayakurikirana n'akantu ufite ku ijwi cyangwa ku nkombo bagakurayo niba reka nkubwire ikintu kimwe rero for information Jimmy niba nuvuga ngo 1/2 cy'aya mafaranga urimo kumva yashyize mu bantu I know ibyo byose abanyamerika ngo barabikurikirana akantu ku kandi bashyizeho amafaranga urabizi ko bashyizeho amafaranga ugiye utanga information kuri bo ahantu afite agatungo uwo bakorana ibyo bintu sinzi utarabibonye mu ntuza Amerika ko yabishyizeho hariho ibihembo niba umufite information kwabuza ahantu niba hari umuntu yahaye amafaranga ugomba kumutangaza bagahita bakurikirana transaction zagiye zibaho niba uyu muntu amafaranga ahantu bigeze bihurira na Jimmy mani niba winjira muri iki kirego niba winjira muri ibi bintu
uraza kuza gusanga hari ibintu bakoze abanyamerika bashaka gukugirana akantu ku kandi ntabwo barabyinjiramo deep ngo bakurikirana amafaranga yabo. Wowe ku munyamerika ikintu cyawe cyiswe ngo money laundering, urumva ushaka kubatwarira urufaranga rwabo barugukura no mu mazuru. Gusa harimo nyine imitungo imwe ntabwo bazayibona yose, bazakurikirana bashyiraho abaloya babahaye umwanya uhagije wo kwirwanaho no kwishakira abaloya bahezo amafaranga menshi kugira ngo bababuranire. Ariko reka bongeye kandi gusohora kandi inkuru savediri ibi bintu bongeye kandi kubigarura twari tuzi ngo byashize. Nta byamamare birimo muri iyi dosiye ko nta mazina nigeze mbona. Ndaje dosiye yose wampaye karanaje nguhereze mu bantu bagomba kuvuga muri iyi nkuru. Ibyamamare biri muri iyi nkuru, Debeni muri Soba Living, yo muri Soba Living Debeni arimo kuko ariko Debeni ntekereza byari amataxi kudeklara n'utuntu dutoya byari kudeklara amataxi. Debeni wenda ndibuka yagomba kujya kudeklara amataxi, niba yaradekaraye yagomba kubikorera kuko yakoraga anda y'izina rya mukuru we, urimo kumva Dani. Ntekereza ko Debeni yabikiriyarinze. Debeni yabikiriyarinze amazina yarimo, turaza ndacyacekinga ndebe, ariko Debeni yarafiteho issue ya ntuza ya payment y'amataxi kandi taxi iyo ugiye ukishyura amataxi bihita birangira. So Debeni niwe cyamamare cyari kirimo, abandi se nabaye erega ntuza Meddy yagiye muri Arizona, urimo kumva munzanire kamishi Meddy yagiye muri Arizona, urumva biramunanira Jim amuhereza amafaranga arongera arataha. Wavuga muri ibyamamare byacu, muri ibyamamare byacu ntawe umuntu wari ufite kese muri Soba Living ni Debeni, kandi nawe yari ya tax return, yari amataxi ibyo byo wabifixinga bikarangira. Ntekereza niyo amande baguca niyo habamo ikibazo kizaba kuko ntabwo Debeni yigeze akora nka clinic ariye, no yarayifatanije na mukuru we, kandi mukuru we niwe bari owner I think. So hakurikiranwa Dani, ntabwo hakurikiranwa Debeni. Ariko uko nawe yanditseho, of course urumva nawe ayiriho, clinic ayiriho, amazina yariho, urukumva nyine nawe ntabwo byamugira, ariko nta byadanje kuri Debeni we nta kibazo afite kuri iyi case. Ariko ni birebire bro, iyi case nakasa mutwe. Ariko ku rundi ruhande Museveni yigeze kuvuga yakira Museveni yakira aba Basomalia bibaga amato bakaza kubaka amasitasiyo mu Bugande, aba pirates. Aravuga ati umunyafurika uzabasha kuvana ifaranga ku muzungu uzaza Ubugande bwite guhereza nationality. Nakadafi yajyaga bivuga. Nugira amahirwe, nugira ubwenge ukajya n'ubushobozi bwo gushikazuza ifaranga ry'umuzungu mu Bugande, tuzakurindira umutekano uzukore n'ibikorwa remezo, uze Abagande amasitasiyo y'Ubugande y'abantu y'Abasudani nako y'Abasomalia niba abagiye bategaga n'abashababu bategaga amato nibo bibereye i Bugande, nibo bafite amasitasiyo. Ku rundi ruhande ndashaka turebere muri iki kintu Jimmy, uyu mujene, nubwo kandi ibintu muzabireba n'ibikurikiranwa, Jimmy niwe muntu wakoze ibintu mu buryo muri professional, urimo kumva. Jimmy ahera ku muntu wese uvuga ikinyarwanda, aravuga ati ntabwo ndi haguruka aba bahanzi bose Arizona, kuba aba bantu bose bavuga ikinyarwanda bari muri Arizona bagiye bakurikiye umuntu umwe nani Sanja, bagiye bakurikiye Jimmy. Umuntu wese kuva kuri aba bantu bose bibyamamare byose n'abantu bose bavuga ikinyarwanda bisanze muri Arizona, ntabwo apana bose ariko nka 80% cyangwa 70% bagiye kubera Jimmy. Jimmy niwe muntu wageraga hariya akavuga ati urashaka gukora, yego sheke yo $15 by'amadolari niyo yari minimum, tangira ukore ubu mugabo, urukumva. Ari byamugizeho ikibazo, nuvuga ngo buri muntu wese nzazana abantu ndashaka kugira ngo nzazane testimony y'abantu. Jimmy we nuvuga ngo minimum kuri testimony nagiye mfata minimum umuntu nuvuga ngo byari bizwi, umuntu yahaye makiya ni Meddy kuko yaragiye gusubiramo ngo yamuhereje $10,000 by'amadolari.
yamuhaye 10, yamuhaye 15 nawe. We yari sheki izwi ya 15 ku muntu uje ushaka gukora. ushaka gutangira ubuzima. Yafate nibigukundira ukazayishyura uzayishyure, nibitagukundira tangira ubuzima. Kora. Urukumva? Abantu muri Arizona muzaza mutubwire. No, he is a good guy. Ibaruko nguko kabisa. Urukumva? So icyo nicyo kintu yakoze. Umutipa aragenda arabikora ryo minimum check yari $15 by'amadolari. Aragenda yubaka community, abantu abakura muri state zose zo muri Amerika, abazana muri Arizona, biba empire, biba ubwami. Ibyo bintu Mushena arabikora. Reka mbabwire ikintu kimwe, Jimmy yakoze ibyo yagombaga gukora. Uko abandi twagiye tubona cases z'abantu bagiye bagwa mu clinic, Jimmy nta muntu n'uyu n'umwe waguye muri clinic ye umurwayi muri abantu ba sober living. Oya, mu myaka 7 yakoze niwe muntu wafunguye mbere, niwe muntu wafungiwe nyuma. Sinzi uko icyo kintu. Okay. Niwe muntu wafunguye ibi bya sober living bitaraza, kuko Jimmy yabanje gukorana na makuru mfite, yabanje gukorana n'umuzungukazi. Hari umuntu bakoranye mbere wari usanzwe ukora. So niwe muntu wafunguye mbere, niwe muntu wafunze nyuma. Ntabwo Jimmy yigeze kese ye nubwo ari muri baje bakabiterura bakabihuza nibi. Jimmy nuza kora muri abantu bateruwe bose, wigeze ubona mu izina rye muri abantu bose? None se ntabwo abasandra n'uyu nguyu amazina yabo ntagarutse? Jimmy izina ryari ririmo. Icyo nshatse kuvuga ni iki, ntabwo ndi kumugira umwere, ariko hari ibindi bintu byaje muri ibi bintu. Hari izindi, hari ibindi bintu byajemo, hari ibindi bintu byajemo gufata abantu bakabahuza n'ibi bintu. Ariko tugarutse gato, ko nabonye hari undi mu papa nawe muri Maine we ntago bamushyizemo. Ariko ibi ni bya Arizona. Wa Maine ni Arizona. Erega miliyoni zirenga 30. Erega ibi ngibi ni ukuvuga ngo Jimmy yatangiye gukora nk'uko ba coach Gael bakora n'ama clinic ya Jimmy imeze nk'ira ya coach Gael. Coach Gael nawe igira clinic. Ngo iki coach Gael mani, niba ari ikintu cya mbere nubona nafashe umwanya ntuzi ko napingaga coach Gael ku bantu batazuri yo nagarukiye aha ko yatomboye amafaranga ukuntu. Reka nkusetse rero ngewe iyo unyemeje ndemera. Nagiye muri research zanjye, urimo kumva, nkubitana na clinic ya coach Gael, nkubitanye na clinic ya coach Gael. Ndavuga ngo buretse gato, uyu mugabo amafaranga yakurahe? Bari barampaye amakuru coach Gael amafaranga yatomboye muri loto. Iryo jambo narivuze arababara, ziramubabaza cyane. Umukuru wahubwo ni murumuna we ninde wayatomboye arangije. Buretse gato bampa erega ari kuza abanyeshyira amakuru batanga, bampaye inkuru z'uko yatomboye loto, abandi bampa inkuru z'uko ngo amafaranga ava kwa base muhungu n'ibindi. Arambuye ubutinganyi, I remember. Urabyibuka. Ariko Godfather nkora research yanjye, nsanga coach Gael clinic ye, urabona ko muri covid bafite ukuntu bagiye badohereza udufaranga two kuboostinga business. Uzi ikintu cyantunguye? Nasanze clinic ya coach Gael muri covid government yaramuhaye 1.3 miliyoni mu 300 byo kuboostinga ntuza business ye ngo idahagarara. Mu business owner cyagiye cya covid. Yego, aho twebwe abantu dufite ubu cleaning to company twuciriritse badagazo 60,000, jama bamuhaye miliyoni 300. Narabibona badohereza bari 40,000. Wibaze ko batanga leta yatanga amafaranga bitewe n'uburemere n'ubushobozi bwa business. Coach Gael bamuhaye miliyoni 300. Narayiboneye n'amaso yanjye. Guess what?
ya applying forgiveness baramureka. Unuvuga ngo uziko twapplyingaga barayaguhaga warangiza ukapplyinga forgiveness kuvuga ngo amafaranga yarakoze wishuraga nk'ibihumbi 5 watangiraga so no hari uburyo bwo kwapplyinga forgiveness we applying the forgiveness iba approved bivuze ngo amafaranga miliyoni n'ibihumbi 500 coach rero ngo ayakenyereyeho leta yaravuze ati okay niba hari uburyo bwo kwapplyinga forgiveness. So forgiveness ya coach Kigali yaba approved rero urumva ko yari afite business iri active ikora neza. Coach Kigali akora amafaranga menshi cyane muri ntuza muri ibintu bya clinic urimo kumva kandi ntabwo ari sober living iwe nibire no wakorera muri meni we nibisanzwe ni clinic nk'izingizi zacu zisanzwe akoresha abantu yego ntabwo biratandukanye. So iyi clinic ya Jimmy rero nayo yatangiye sober living zitaraza sizibura kubyumva. Jimmy we nawe yatangiye kera ariyo mpamvu yisanze nane sober living izije muri state atuyemo ya Arizona urimo kumva iyo sober living ikomereza muri ntuza muri meni na coach Kigali ari kuyikora. So nk'umuntu wari ufite clinic izwi nk'abandi bari bafite ama-clinic azwi of course Jimmy yahamagaye ikintu bita umunyarwanda n'uvuga ikinyarwanda wari we wese. Ariko ngira ngo Jimmy Muyumbu yatangiye atari sober living yatangiye clinic isanzwe ikora zino zita ku bantu bafite nk'ire ya coach Kigali nyine yo muri meni. Ariko noneho umujyi yakoreragamo wa Arizona hazamo kira kintu cya sober living kandi zira sober living zakorerwa of course zakorwa n'ama-clinic. So nk'umuntu ufite clinic iri official izwi urimo kunyumva yahise ahinduka boss urimo kumva aravuga tubwo akazi kabonetse umuntu wese uvuga ikinyarwanda utinze kugera aha urimo kunyumva urukunyumva bahageze Jimmy bakavuga ati none se turakora gute. Jimmy nk'umuntu wari ufite igishoro bro umujene afata ifaranga nakubwiye ko minimum yari 15 aravuga ati ni mukore mujye kubaka iwanyu mukore mumanuke mujye kubaka bro uyu mujene kuva ku muntu wavuye mu nkambi urimo kunyumva kuva ku munyeshuri waje aje kwiga untega amatwi kuva ku munyeshuri waje kwiga kuva ku muntu waje akideklara kuva ku bahanzi urimo kumva kuva ku bana hari abana bayagiye abana b'impunzi yagiye avana za ntuza za New York za Buffalo bakurira aba bana ba Kadeta bavana iyo bari batuye za hehe abana b'abakobwa bose aba bacarina ni nabibyamamare arazana arunda hariya bose araza araterura atereka muri Arizona agatanga igishoro akabishyurira amazu mukore mujye kubaka iwanyu. Bro niba ari abantu bakoresheje igihe cyabo mu buryo bwa nyabwo uyu mujene his number 1 yari umuntu buriya ariho abantu buriya abantu cyo gutanga mu cartel ni bandi ariko kari bandi riri useful akaba nka kuriya ku buryo baba El Chapo kuntu bemerwaga mu gihugu cyabo cyangwa ba Pablo Escobar ugasanga umuntu yafashije Rwanda rugufi noneho wamukora Rwanda rugufi akarwo ruhaguruka kandi ari ibandi uyu mujene nubwo yabicuruza aramaze Jimmy ngiye ntekereza ko Jimmy nta mafaranga afite. Ididire nukuri ko Imana birashobora ko Jimmy nta mafaranga afite kuko Jimmy amafaranga yose yarayafashe ayashyira mu bantu bavuga ikinyarwanda kugira ngo bakore kandi barakoze ko abantu bakoze je barakoze abantu ko bakoze ko Jimmy yatanze imikorere. So igihe rero mugende icyo nari ndi kuvuga mbere yuko tuva kuri iyi story n'iyi nkuru wenda Jimmy tuzamugarukaho urimo kumva abantu mugende mufate iyi nkuru mureke kuyishingira kuri Jimmy inkuru mugende abantu 550 muri ahanda basaba inkuru ngiye kanongere mvaneho kamera inkuru baduhaye igihe baduhaye inkuru y'igice inkuru ngiyi bagiye inkuru bayishingira kuri Jimmy kandi urabona inkuru ya nyayo ngiyi inkuru ishingiye kuri 1.2 billion
ntabwo inkuru ishingiye kuri miliyoni 44 zonyine. Inkuru ishingiye nuza kwitegereza ku muntu hano wa mbere, uyu nguyu arashinjwa miliyoni 918. Jimmy ni miliyoni 45 zonyine. Uyu nguyu we ni miliyoni 10. Uyu twamugarutseho Sandra mu biganiro twakoze ubushize, ariko tukagaruka kuri uyu nguyu wa Kasamutwe wa birinze 1.2 billion, akaba akekwaho miliyoni 614. Turi kujyana. So igihe rero kubona muri aba bantu bane bari muri iyi nkuru, igihe kikagenda kigateruramo Jimmy wenyine, bakatubwira inkuru ya miliyoni 45, ariko bakirengagiza miliyoni 916, bakirengagiza miliyoni 614, bakirengagiza zino miliyoni 10. Igihe mugere muduhereza inkuru irambuye. hari abantu batangiye kumushimira ngo hano Arizona dukoreye ibintu byinshi cyane. Mwandikemo abantu, ariko turaza gukora iki kiganiro cyihariye. Urimo kumva, turaza gukora iki kiganiro cyihariye. Ikintu cyari kimbabaje ni ukubona abantu Imana ariko uzi gufata igihe bagiye barandika ngo Jimmy arakurikirana ngo uburiganya, warangiza ukajya kwandika inkuru nyakupfa ukananirwa no gushyiraho n'izina ryawe. Nkeneye ubunyamakuru wanditse iyi nkuru kugira tayari batanye ngo imingwerega ararengera emise ndababwiye ko ari wayanditse. Ntabwo kandi batinye gushyiraho izina ry'abantu banditse iyi nkuru kuri Jimmy, batinye gushyiraho izina rye. Nkeneye umunyamakuru, this is unprofessional journalism, wanditse iyi nkuru akagenda akaduhereza agace akantu kamwe. Ntabwo byari ngombwa. Genda ukore igihe mudukorera inkuru irambuye. Hano harimo abantu bane, dukeneye kumenya n'izi miliyoni, cyangwa uyu munyamakuru ntabwo afite kapasiti yo kwandika gufata miliyoni 900 z'amadolari ngo azishyire mu Banyarwanda. Ushobora gukina nta banyamakuru sigabona abakire babakurikirana ngo babarabitse se. None se ibi birakwiye? Igihe shame on you, muduhereza inkuru irambuye, mureke kuza kuduhereza ubugoryi bw'umuntu umwe mu bantu bane. Nimi nta wundi wabikoze. Ntabwo bintu ndaza kubimenya wanditse iyi nkuru. Ariko batangiye kwandika ngo Emi yamusabye ngo kumuhereza amafaranga ngo arabyanga, ngo niyo mpamvu yamwanditse iyi nkuru imuharabika. Oya, no se twari twabibonye twese nubwo nataye kubyandika. Exactement. So oya, ariko ukumva gukora iyi nkuru akayikora ku muntu umwe nibyo bitangaje. Anyway, reka tubireke nimugora turaza kugaruka.